Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan ra syafi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Usembot Menteri Rangba Kajela ubak Preston Tensong henne kasngi ka arpa pratrek mentau naiweng arajar khatpra. Ulakan taj banyak kendo ya kinoi lam jong kaseng. Tipkor tipkha yang ringeu kikon nyotrem. Hadien beklabo da kajing tho banyo ya kendo batu. Na kabenta banyak keren halor kajing penslam jong kasorkar. Lengba ke District Council Affairs, Banpano Shaulat Kajela, Yaka Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom and Lineage First Amendment Bill, Arajar Khatpra, Bat Yaka Khasi Hills Autonomous District Council, Khasi Social Custom of Clan Administration Bill, Arajar Khatpra, Yak Balada Pa Daka KHADC, Syakatnat District Council Affairs Jongka Sorkar Jela, Hadien Bala Menjur Daka Dorbar Jongka KHADC, Haka Arpun Riu Tering, Ubnai Risau, Arajar Khatpra. Ka Presiden Jongka State ke Kong Dewi Tongper habakran na kinong putai kubor kalaong bakasang kamsim lawan keu kendit kersan sya sekretariat banyak kendo yo sembut Menteri Rangba Kajela Handrei kadai ke balaya daklenti benkerpa di kejing kendo lengba ke appointment letter bakasang kelada bo how personal secretary jong sembut Menteri Rangba Kajela nadu ke arpenyo terek mentau naiweng kejing sya am ikleman surprise hane ni dayo dak appointment hi na Pia jenguk ni daya phone hi yang lak namanya kendu menin ni phone yang lak namanya kendu ya ba ya deputy chief minister ma yang ha ilak undang meeting lai dalai beje tipe man si beje kum to lan si beje steng lak man tipe por tinggi long to kata kot fine mo ngide nak sti ka banon kam ban ya kendu badu tik yang ha yuan mane mas step rung la phone biang ang kum noi bai don em ki ang hoi un sawan sibit te dalawan kan sa phone tingin mentaru so bingin rung hane po sekretariat ru ngila da phone ulawan saw tu pia jenguk tanda lepo yang tu pedih ni tu ada kerting badi dengan stick but official use harau ngintip menak ke dau bau latip bangin ai memendam ne kumno ne te hang ta kiwan nak ki ong ba ngimla ban uong bau sa umla banyak kenduk namar don meeting live bajir don meeting ringi amna du khatar sting jing sang lepo hang ne ngil up at least ni ong 5 minutes ni don kam ya kapor ban ya kenduk at least ban ai ke memorandum lene ban snap ya ke jingkran jingi khamban hang ni tang suan dak bor ne surprise ngiwan dak appointment la dak kam appointment ngi naman reng ne ngiru ngitip yang prosedur pingi haban ya kenduk ya ki minister shani tien re ke bas ngolok ong balai wono nalor ke state government nalor bak kapat slam ban ai recommendation halor kan lineage bill halor kum juru bat appointment bangi ya kenduk ki balai ki lek kum ne ngi nak ai gedau kan ne gedai dan marwa hato ki lak klenem manu pelang minister ki kum to amdi hak cakap hak por bak dan election kan no ki wan sing jongi na menta bakin yo banam deputy chief minister ne ki ai bakin long hang ne menta pad yang dan wadan kam pad hane kilak kam kai pad yang ni nolor kilak kam kai kan ke bil halor kilak kam kai banyak kenduk bani kim balai kim nut banyak kenduk bani kata gede jengkelingan ong bakim nut yang kelip banyak kenduk bani nak ai gadau ke jengkeli gede bangi bu iki menta ta kalong ruk ka ba nusi sisa banyak ik ni bakin ni kinomi khamat ni kilak kam kai ni khaman ban lek jadi sahabat ki na man chong kai ngi lek menta banyak kerana menta kai yak ki mi jong gajak banu ni kata gede ke ba ngisngu si bat khoi ke da ba long kumjuk ke ba nginda khmit lenti bakin lek kum ni yang ni kum kinomi khamat ni Kakong badariti lingdo nonglan kebalong kawai ni kinoi lam jong kaste habakan tho ting ya kajingkan ta jong ba Preston Tensong ban khot ya kran ya kinoi lam jong ne kaseng halor ki issue jong kini ki artli ki bel bala menjor de ke HDC kalong bakane kalong kom kajingle iben ya kajaj ban reo khasi aba hakapor election ni kinomi mat ke ke bakile ke bami jui le ban rung si kendong ke strat ki ya da ka kajat shiteng mit ki le ban wat pat ba anda kila job pade masusi kalong ba kita ki ju pat ba ki badon kam ni kinomi mat under ladon kabor ki haban rung through different levels no ban yo ban kenduk ya ki haban depan ki appointment after appointment long ke ba long ngim snow la ban sing thu ba kalong hypocrisy mo dang ong kalong hypocrites long arsap ni gibre namara ka bakadu udi pai ba budget ep ba syong hang teru nak benta ke jingdon ka pai ba ngaso tho kidan ho ki kam kidan ki por baki kidan lagi jog meeting baki he ki ha niu i ru mene baki rum ki minister ki prepare ki MDC ki rum to kam raju ki kidan ki kam ngaso tho ringi klam ong bangi kwa de ki kenta ban syong kai baki kwa tang san minute por ko le si mentan hapur bu umiru ula-ala ban chu sangi sangi ban chu kuble bin ong to ngabun kam lele ni sai kenduk pediang ni ke merendam hari syuk kentaj bek mardor tengah sama kadi ke insal ni kelamuan hangin nak bentak ai wan ke bayi ong kong dewi nak bentak ka daw ba ju jai benri ni ngiling a ngi pisa ba jai benri ru kaling a ka pisa namar ya kani ka bel mental ada ki pau benai
hitip kum na kaliang jong kasang lele ngimi sya khmat ron na benta jong ni gabil oni kwa shisha ban pen urlong no bagni gabil kan long an menin ngi wan cho governor kum tu ngimut ba mentangin late sabat u ba presto menekren le simo marka election MDC kelajan ni don kam shisha no bagni ki bill broken kelaan re bangi ikum ni saudo jing kermen shisha